Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar guys, si aya mie goreng ayam geprek, si aya dengkul pedas, terus si aya lalabana aya kerupuk jeung sawi hijau. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin. Mie goreng ayam geprek ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Berarti guys. Pedasnya mantap ya. Mantap, wih, pedas.
Oke guys, semuanya sudah habis. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.